Sì, sì, io ho
Hayır, ulang kape. Kalender. Žemne savė. Ja, dann ist es live.我父母呢，看懂正的，现在冬天凹土工业没几草莓的哦。那么就可以了。你们也看点这看懂，还有个什么？那把子那个。你也不能火，这我是水。
Lẩu đồ rồi cả lẩu làm chứ.
chồng. Chào. Cái thằng anh đâu là để đó. Saletto. 예, 호두 밤 거무 죽지 베이커체. Dù hay xem mình đi lên là mình đi xem năm mấy là
ขัดสลีสงนี่เลยปังอาเซ็ตอันลูกโอเคเนี่ยในเช้าวันศุกร์เราทำตักบอกส่วนเล็กขาอันนี้ยังบอกส่วนไม่นี่เราเป็นคริสเตียนไม่ใช่ปฏิให้จูอันไม่ใช่จะองค์นั้นจะสักนั่นเองเราเป็นสรุปงานก็ติดขลายรันตัลตูไก่ตะกินอันกายบอกส่วนตัวเรียนรำหวยละมาอันเลียบกุยตานี่ตีกันเที่ยวข้าอภรับข้าแอมเสตนาเบลปอยเอมาอดีนกริงจะมีอะไรไหมเรากันอูนาวป่าเดวิดเทียกโออดุลนลักสักดูตกไหมละวินอลูวันตนะพลายลุนลายปลัดอันตารติกันเสียอภรับข้าแอมกันอุณาตัวนั่นไอ้กันโจมกุยกันตัวกุยตักเซตันิติหัวหน้ายันไล่กันปุ้งคองเฮียนหลังตีระนี่ที่ยังก็หุ่นจัวตะกันขรุ่มทองอินไอสักไปกันเด่นตักเซตันเห็นต้นโตลูเซกันตักไม่วันนี้ที่ยังก็ตัวระดับทางตักเฮียนสงมาทางตีเรียบรมุนขัดเทนลุงมุนขัดมิตรตีตะลับโศกันดิเจ้าวันชวนไว้หน่อยเฮียนสงมาทางคำตักเตะกันหลบปุ่มของถึงตาฮีหลบเราคมทรงแต่จุมาลองถูกระสุยตักไม่วันนี้มันได้พูดกันสงมาทางเตะทารุณเดลฮาวลวมวนองตะกันอันท้าวางฮับนะ peaceful demonstration บนบวชใส่ตู้ NGO Coordination Committee ที่สุมาสาวรำในปุ่นอาวินลงถูกระสุนพวกนี้ป่วยนะฮีจีเลจีนการอินเรนลงนะอากินหลักสารมาเสละอภินายันคริสเตียนสาคนเอกเจ็บนั่นแหละหน่วยบูดูนั่นเลียนตักไอถูกผูมันตีไทยรัวละนี่ลงคริสเตียนเต็นซาตะกับเทียนกัดเบียกน้ำมุนเทียนเบียกินเทียงลิมกัดตีเล่ฮอกตูเตควอเตอร์สจะไฟจะทุบสมนาลายตีบอกบางเล่หาลังไม่ว่าบางเล่จัดตีอันลงนิตากัดเบียกินชัวสังเล่หาลายยังไม่ตีคริสเตียนเตเบียกินโออันชัวจวงลุฟันอันไฟมาเฟกันนี่เจ้าจวนเฮบุยนายังสาเขาที่เล่นทุกภูมิติอัตราหลังอ่ะบอยตักเซตันีแค่ทิลเชงเฮียอินเดียรัมดานคุย right to freedom of religion อักลตัดแค่ทิลให้กันดิมตักเซตักของเราเอาเต็นมิสาวมีคุยเต็นกันดิมปกาแห่งทิลฮีกันรัมมีคุยเล่ของเราเดียนกันดิมตักไม่ว่าเข่งโนโตลงเซกันตัวนี้จะได้ไล่ชวนมาได้พูดสุรการเลยเซ็นทรัลสุรการเต็นป่วยนั่นจินเฟลตุมนั่นตักนี่หรือว่าเจ๊อัดละลอยรอยจ้ะเอาขับป่วยไว้ไหนยังอันเทโต้ปะอเมริดาตูป่วยนั่นตีเรดาตูมัวน้องตะกันตีเรดาตูส่งตูวินเอารันมีกันเงินปกติตราการรวมกันโซเมกลายยันลมจะสวยหน้าต่างในเล็กกระดูมาที่บูรกันอูน้ำแต่ตัวราคาตักกันเรียตาเดี๋ยวฉันรู้ไปนะมีบัวฟักปักลาย Tolong bom kah? Tolong bom kah? Tolong bom kah? Thế khang gốc cũng có. Bà phê mê Ê, เอาก็ลงให้ที่อันเป็นสวิตคริสเตียนมาเนี่ยที่ตันโต้ยว่าก็ได้ระวังปฏิญาณโต้ยคริสเตียนกันในวังจะกันนี่ดูตัดเดียวอินผู้บาลสักคนปฏิญาณเขียนบอกนักเขียนสอบเราผู้บาเร่งเร่งเกี่ยมาลักตัวนี่เกี่ยมันกระทุ่มรูหลังเล่าพันตีดียันนินทุนนัดวางโซกันเองนี่คริสเตียนจะมันรัว
le in nga nei jem sen le cheng ra nga ni le lo trong trai na le kan wat pathian kan man ro le kan in nga nai ani zo ang la ba te khian kamit ka len chawang thoi la ma mi nge bi chan pui na tur lo khengang mi chan pui na tur chulal pa le le wat siam tu ne na mi lo khengang ti kha ram ung bua bin ko rat po rang phran kan trong trai chu ra anh em nói bom khăng tên Manipur của là trong trai nan con say sel boka kan trong trai na chual panahun takarot santa ichuan India ram dan mangaro rel da sang ber Supreme Court hial pathian nge chuan man ruang magin aron go ge ta ni ai kan trong trai chan na ani kan tilo thei lo Supreme Court ngay đặt ai làm mà đình chuẩn luôn thì đặt làm này hết cho bay chúa là này lâu e thằng ông thổ na của chúa đặt lệ ram thang đặt hiền India ram bị bụi lệ thôi ram khang khang bị bụi tê cài harin lalpan tuar tu tê lama aron canti đặt lắm zo cái này hết Manipur kan zo na tha Christian tê mà thiên chúa vàng anh chết sẽ bói tắc lệ anh trông trai là để chuan có vẻ nắm tên thiên lúc mà soi nghỉ ngã akar sẽ anh làm mà trần thì tắc lắm rồi cái này hết cái căn bát thiên là thọ ở phần chiang em lalpaจะฟังกันน้องเซ่กันบาthiênที่เรียนกลางบาthiênเอ็งงานกลางบาthiênจงใจนะช่างตัวบาthiênนั่นเองอะไรไปจังขัดกูอามาจะริงบุรพัดมาอย่างกูกันจงใจก็มีชาติสักเสียหลังเราปัดกันซาตานมาส่งโรเซอาเมนจงใจอย่างกูเราป่ากันปะเทียนกันป่าดุตักปิดมาไงตูไว้ไหนไล่กูนะกันลูกอุ่นคงฉันจุยเฟียกันอุณาอุณาทานังบากันเรียนปุยงงคนกันบาปุยกันคริสเตียนอุณาอุเตอันชัวเล่นนั่นแหละตีดูดานาเดสตักอัศกาจวนรับทางตักกันเรียนยันมิโซรัมชูอันเรียนตุปุยเล่นอุณาอุเตทิ้งลงเห็นตักเสตักอามาโรจลปาถ้าเรามาเบลเลตล้ำกันเรื่องรวมเราอีเทนละมากันลูกขุนตะโซกันเองค่ะกันจงใจในชาละนักอินเตอร์ยันกันลำจังมีตั้มโซและเที่ยวติดเทงโซมีเบกเซลวานิโลกถูกกันฟิลเซไฟนายยันลำปากันอูนาวเตวรตูเตเลอันนี้เลลูจานส่งเตกันตัวปุยาอันตานกันดิลสเกลำปาเที่ยวติดเทงในนักอินทัวมังเซไฟนายยันกันมันรบุยเปรุจุลปานักนี่พอเวลฮิลำปาอิมีเตจับนรำนิลปาสละนังมีจับปัทยันกันละไม่จันวางินกันเลเสียลำตีกันริกลัดนี่เจ้ากันจุลปาอินโดนะจุลปาอินโดนาเนียเนนะจุลปาตานีตินไว้ไรยันอิเดนะกันโดนินลานทาร์เลเที่ยวตีไทยนรกปุยตักจือลำปากันโซนาทาManipura kan Christian unau te cuma lentir sela an lama jam selang je Israel fa te lamai jam lat chuat eng mai nan ne thei lo lau pa ato pa chuan dik chuak ta le khu an mi poi lau pa dik chuak em te kan ring la ta ne an chuma ro rel tu ten dik ta ka ron rel thei na tu rin an chen lung soi nging la soi che la ti dang lam ngai piak ti dang lam zo kam che imangai na thing lung na in nei tir ve zo kam che voi nai kan un man nai hian ar sang le buai na om phal suk la muan ong taka e kan program hi na in mit len chu puyang che kan thil ti sual min ngai nam la chung chui fa pa la ni su krista mengin kan di la che amen
kal te chunga lai na talan tir tu kal kho an chun te malom leya enga mo in chil pal te la om ania an chut dara te chu wang chuan film khur tang turin an anin nge na ina thei chen chena chut ni thei ta sela kam kun nei dara sir khan chu tu te point kan anin nge ani e
Committee le President Central YME Lusoi Turin kan Somanga Lusoi na ko naman Zohian Kelo Thamur Kimi Mami Lahian Zai Turin ang sut na sila Trage Buena kan unaw Trabang Haktu le Antur na teto Pui Dura Pui Lau Kalsong Song Tachuma NGO Coordination Committee Minin Law Tu Asaya Cibai Kabu Vek Cewani Manipura Kat Mizau Pui le Kan unaw Dang tetot nahi Anasain Poi Kantiin Mizau Nam Puin Kan Rilro Anatak Sita Kan Hinlung Arumadi Manipur Sarkar ten kan unaw te ang weng him zolo le anil le lokmai paka biak inte al saka nunatam takina tuarte me chakoi soilo sarwa kasoi sakatha azui anni te om swal anni tehi tuar har kan kia kan rekhiam lo tak set ani mizau ni puiten endiam harsa kan tia kan hacham kan thiam me ka India Sarkar hian arang thayam terin he koi nahi achin fel kan utlat ani katik oba kan biak ilan hala min kom swala kan me chiate sarwa ka soi saka ti tuda kom swal tha ani nu po malak na India Sarkar malak na kan mu hian abei tham kan tia kan dem tak set ani Mizau ni puiten nubala kan chaka kan hacham kan chial a tudi me laya mizau ni puite tharum thoklo kan thegi alom kan kita setani harum ma poina chin fel hi thil har satani sarkarin he mai chu foina hian NGO Coordination Committee te malak na tengai chang thiama mani bol anga thachua siam le malak pop hi afu berlo di ria in sum thei se kan du tak zit ani an mamo te khia sakin itan pui se rang bu chole chome te an mamo a front line ati ite eile bar po har sa takin at koma chu mai ni lavin kong khang khangin sil le fen dur te an mamo a helai ra tan mai ba ka hilai kan una ten mamo tam takan nei chome te po an mamo ani an chome mamo zinga het marcha te poi belti hi riang ko voina mi zo mi puite het za kan kal thoma kan ran khoi te lu mer kan chief minister te kan deputy chief minister te kan minister te MLA te mai ba ka party ram khoi tu te ko khoi tu te ne kan ter thai hi ro puita setani mi zo te kan in bung khat sia tilang le in katria India Sarkar hian kaini zong ha trak ta hi kwale tu ya min ngai very chuan kan unaw Manipur ong te buai na hi arang thei am pera achin fel hi kan thu tlatani voina hian India Sarkar hian kwale tuiten akwale tuiten e sahin mazama Mizoram ral tlarte tan puina stur sum Mizoram Sarkar ina dil moi po a ala pelo hi riat hiam har kan ti a in thierna lova kan unaw le in le lo ka ral fikte tan puina tur hian Mizoram Sarkara Central Sarkar hian tan puina pe fat turin kan thu tlat ani NGO ten kan thei ang anin kan tuam loma kan ti thei sa lo ma se vo in khekin sil le fel tur an ya chongai lova an lo thei hi alo mom tak set hemi koma hian sarkar malak na le political party from te pol from malak na te lo mom kan ti tak set ani Mizoram ni puite tan ruang na hi aro puita seta kan ei chuan an eyama tom hulna kan nei chuan an hulang ti hi NGO tengai dan ani Shri Modi ji, Honorable Prime Minister, I want to ask you a simple question. As the leader of India, the greatest democratic country, why don't you take steps to address the situation in Manipur? We the Zonghatra people, a small populace,
are living in India peacefully under the aegis of the central government. Our brethren in Manipur are suffering untold atrocities. Their houses are burned, their place of worship are burned and desecrated. Our sisters are raped, and their naked body paraded in a shameful manner. They are being killed indiscriminately. Our suffering is much, and we felt in the depth of our heart for them. Don't you think that they are also Indian citizens to be protected by Indian laws? I urge you honestly to protect the Zonathak people in India. Like many flowers bloom beautiful together in a flower garden, I sincerely request you to take major steps so that all the communities in India can bloom and prosper together like different flowers. Engtinge kan parnute video viral awang chama khovel ila khiat nuwa iche thut chauti hi India Prime Minister bo kan zot non le boke ato pera chuan pathian in nama min siama chuan ham tlem te chu khovel mun ram ranga kan om ve a kan om nam hun le tlang te dang ma se unau kan ni nai the hil lovin in pum khat sau savila kan in pum khat that phot chuan he nam hi khovela hian ala par bul ve nge yanga zofa te tlang rang om te hi I tang rual zelang o tran rual na hi chakna ni sia mizo nam dam reng ro se kalome. Hello. Oh. Asam nen ramria kan buaya kan mamo lag luna dancha ani chungkhan tuna har sat na to kan unaw te hian ei tur kan nei chung chu in ngei bik lowang min ti ani kha tuna har sat na an tok veta nang le ke hian enge kan ti ve don voina thale jung senga kong zo tura lo thok chuak zong zong te ba ka in lama changa min lo thir tu zong zong te chang rual le zwalin in sui khomila kan unaw te tan hian kan thei top I chwa zelangu tin karon som cheuni o nang kan lal kan pathian ti la kan sange kan lal kan
na tungin kan ngai tha chunga lom thu kan soi ani tuna chuan thu soi kan ngai thalenga Pingur Moi Sailo President MHCP General Headquarters ne na tungin kan ngai thanga thu soi kan ngai thak so hian trong trai rul na hun kan manganga somnol ngai lovin Professor Molsom liana Assistant Secretary Central YME min kai shroi turin kan som zui ni sela thange Pingur Moi kan some Songte MHCP General Headquarters pingin Chibai Kabu Kacheu Chiang Chan Thi Ngam Mizo Thalai Rualte Kan U Nau Te Thapang Havaron Pen Chwak Zong Songte U Mizo Ni In Vatilua Min Tha In Vatimuang Te Lul En Kan Pile Pute Kha Nam Huai Sen Zam Ngai Lo Anni Kha Tu Man Kan Lahai Lo Hi Kapahan Lok Te Lul En Kan U Nau Te Tor Nana Sadzia Kan Mu Hian Kan Lung Hi Adam Thei Mol Lova Abik Takin Kan Mei Chat Pui Te Som Taka Ngai Sak Le Ahu Hova Rap Thak Taka Ong Swal Anni Te Mual Pau Taka Ti Nom Na Tha Yal Anni Zui Na Te Hi Ana Kan Van Di Tak Em Kan U Nau Te Nat Na Hian Kan Na Ve Tak Zet Zeta Kan Ruma Kan Trapani Hetianga Meichia Te Lakaro Taka Chethin Te Shim Nana Tak Pengei Turin Manipur Sarkar Kan Ngena Meiche Mangang Le Thabar Te Chan Him Lo Tu Manipur Sarkar Le Police Te Hi Kandem Tak Zet Bok Ani Tin Manipur Boyla Ching Fela Meichia Te Thawang Na Taka Hau Turin Central Sarkar Hau Tu Te Kan Phu Tak Zet Ani NGO Coordination Committee Ina Ma Kan Lak Na Baka MHCP General Headquarters Hian Manipur Zone Ha Thak Te Har Sat Na Sukyang Tur Le Abik Taka Kan Mei Chiat Pui Te Thawang Hau Turin Thei To Pin Ma Kan La To A President of India Lekha Kan The Luta Central Minister Women and Child Development Kan Minister Kan The Luta Chairperson National Commission for Women Chairperson National Human Rights Commission Tepo Kan Mu In Kan Lung Oilo Na Te Kan Lo Chen To Bok Ani NGO Coordination Mingin Prime Minister Mu Kan Tuma Kan Mu Thei Lova Lekha Ero Chu Kan The Luta Home Minister Kan Mu Lea Tin Hemi Lova Po Hian Arem Mu In Law Minister Central Law Minister Te Kan Mu A Opposition Leader Purahul Kandi Te Po Kan Mu Ani Tin Minister Dang Te Po Mu Central Hian Coordination Committee Hian Kan Ne Ani Ti Kha Voi Ni Hian Kan Hiat Tharle Kadua Kan Soi Du Bok Ani Ral Kan Te So Bol Na Konga Tha Lo Ila Tu Na Khan Kan Ngai Tha A Mamo An Nga Ne A An Mamo Te Hi Eile In Te Sille Fen Te Ani A Nu Ho Te Po Ko Shan Nu Ho Te Ang Te Po Lang Te Pon Kan Trang Na Sa Le A Voi Na Hian NGO Coordination Committee Mingin Lom Thu Kan Soi Du Boka
itrang zelang u kan chenom Manipur me keite che dan hian kan thilung atina tak set zeta me chechunga an che dan rowa tak maite tual tha te biakin ti chiat te hi Indian Constitution le dan bo chiat na lian ani ti hi voina hian kan Central Roi tu tele mi pui India ram mi pui te hian sia ila kadua ama ero chu anni ho hi pathian po shelo tu anni tlat mai ti ero hi chu isia ang u pathian tu ni se ti em hian an khosadu kherlawang ti hi karin chatani Kini rozu pathian nung ring tu kan ni tlak awangin ring lo mi te anga kan chet vesel ero arempe lo ti isya ang u Manipur mi pui zong te tan itong trai molang u ti in zoram mi pui te kan cha du bok ani kapyan te khan sap trong in an ti revexia kem kan ti revenge The MHP, a women-centered group whose very foundation is to stand for women, empower and uplift women irrespective of caste or creed, is deeply saddened to witness the turmoil brought upon our fellow women in Manipur. We strongly condemn the use of women as human shield in Manipur. We strongly also condemn all forms of assaults on women, the public parade of naked women for a show, and torturing a women to death, which on all grounds are unjust and indignified ways of detaining other human beings, alone women. We strongly denounce the weaponizing of sexual assaults on women to spread fear and terror among the target group in Manipur. We also truly disheartened to see the forced migration of women and children to the neighbor states as well as the rest of India. It is our prayer that the displaced families can return safely to their own homes in Manipur and reunite with their families. We strongly condemn the concerned government for undermining all these incidents by not taking any measures and instead flaming up the fire to kill our fellow citizens and burning religious places in nullifying the Constitution of India and the law of the land. Lastly, this is what I have to say, or I should say, we urge the citizens of India to stand in solidarity with the women in Manipur who, despite the threat apparent and implied, are standing firm on the ground for the sake of protecting their family, land and people, and also to use our voice to condemn the atrocious and deplorable violence on women and to urge the patriotic political leaders and judicial to take matters into the swiftly and bring about law and order in Manipur. Kalome. Mipui kan na nga ya khan devina tei lovin chu tiang tur chuan kan hanin nge nani tun huna hian Manipura kan unaw har sanatuak mek ketan
ปะเทียนเนนะกันจงใจอ่ะจงใจนะทุกคนตูร์ปลีกันสวยงาที่ชวนกันจงใจจัวเฮลายจังอินอัตโตนะกันนนเสียงโดนเนี่ยอัปกันนาชวนมณิปูร์บวยนาฟังกันอูนาวฮาร์สนะฟังตกแต่ตานกันจงใจอ่ะอินเลโลชามเตตานกันจงใจอ่ะนุนนัชานตะชุงกตานปะเทียนอมพุยนะกันดิลพุยโดนเนี่ยกันอูนาวเต็นอันดิกนั่นแหละฉันโฟดิกตักอันฉันเห็นตูรินปะเทียนเนี่ยนะกันจงใจอ่ะมณิปูร์สเตตาเรมนั่นแหละมวนนะเอาอมเห็นตูรินปะเทียนเนี่ยนะกันดีละกันอูนาวตะตานเซ็นทรัลสุรการเละมณิปูร์สุรการินดิกตะการูอันเรียลเห็นตูรินปะเทียนเนี่ยนะกันจงใจโดนอันนี้เฮลายมุนาอมไม่เลวอินลามาทีวีเล่มีเดียฟังกัลต์ลางารมทีร์ตูเตโปมานีอมน้ำมุนเชื่อโลจงใจเวตูรินกันอินสมอันนี้ตัวน่ะข้างทุกปุยมังคานปะเทียนเนี่ยนะโลจงใจงู lalpa kan pathian min bangai tu voina hian manipura kan unaute harsan na fang tokte in le lo chante lalpa nun na chante kan sheringa an pualin an thawang hauna le lalpa an tor na tor puin helai muna hian kanong kal khom ani lalpa kan pathian he hun hi inena kan ron lam to a lalpa min kai suina sung wangin lom thu kan thila che lalpa hen kan unal harsana to sang te lalpa anta ni thamuan na kan ron dil puya nun na chan mi zatsuang an oma an kal santa an chung te I thamuam turin vona hian kan ron dil ani nangman biak na mun biak in te lalpa suwa sama hal ani te poi kan ti ema lalpa vona hian mi zo mi pui khovel mun sang om te kan ril ru ana kan rum tak meu ani lalpa I thamuan na kan ngaya voina hian lalpa kan singa lom la itharau thiang lemen lalpa nangi min chung khat la zofa khovel mun sang om te lalpa nangin una nangin pum khat na nangi min peang che lalpa kan pathian manipura tuna hian kan unau ten anin le lo te hum him tumin thei to pin ma alla an veya ma sang atanga lalpa an ram an lo chen to na hum hal turin thei to pin ke an pen ani chung te chulalpa nangin ti chakla an tha ti chakla tha lawin lalpa nangin yom pui kan dua anin le lo an ram te chan lo an nei nen se the turin lalpa na in chak na in thua mang che lalpa kan pathian min mangai tu nangma ring lo le nangma shelo ten ram an kai suai chuan ram mi pui ten an tuara ram chunga har satna atheng thina ni ti kan ria a chu tuna hian manipura hian kan mumen ani lalpa nangma ring lo ten tuna hian ro an rela chuan ro re na satak chulalpa zofa ten kan tuar mek ani
lalpa manipura kan unau ten am dik nale am chan fo am hen su am nei thina turin lalpa rorel tu te mit ronti men sakla lalpa kan pathian min mangai tu rem nale muan na om thina turin nangin rem an ruatang che lalpa kan pathian foina kan unau te tor nahi miso nam tan nangin mal som na ron khen la khovel mun sang tang sanga zofa chin lung chuak om song zong te a hian atharin in pum khat late in una rate tran sarkara kan thlen tu min chia chu sakturin u Jacob lolom puya lalmuan puya General Secretary Mizo Zilai Paul kan somanga anin huna man zo hian PC Vanal Friati tenui helai huna hian zai turin kan som ngal ni sela thange chibai vek ule voin Manipur kan unau te thawang hawa pungkom te hian resolution panga kan neya heng te hi ani pakhatna Manipura remla emwana om thainan India sarkarin chak takin ma la rose tiania panina demokrasi zaumna tundin ani thainan sarkar lai puin amo phurna len thuai rose tiania pathumna chuan Manipur buena vanga ile lo chante nun na chante le liam tuarte zaga dom na pe ni rose tiani apalina chuan zona kha nula pani an zaom na tibor banga sarwa ka kholai fan puile po sual tu de laka an puto shem na pe ni rose tiani pangana Manipur buena vanga biren singa sarkarin zona takte thubuai asiam sakle zetang zong te hi chua vat ni rose titiania he kan resolution te hi India President India Prime Minister Indian Home Minister ate nena thelu ngal ani dor ani zonam damra rose kalome Hello. Monitor. Please, can you monitor here? Hello. Play here. Chin lung chuak zo fa, chul khat chuak cheu. Tu ma in tha tham thei kan om love in sui khom le zai re lango ti hla kan som don ya a kan in ru nge in sui ko le zai re lango unau te u in dam tang lomo rinom na chi bai in dong sweet home.
le sai re lang Jacob Longborn Puya, General Secretary, MZP General Headquarters, Voina Kanin Bukoma, Kan Resolution, in here to Saktu Chunga Lom to Kanswea, in Aomoy Takla in Srikom, Atruzia, Lamanga Miron Puan to Saktu, PC Vangal Friati, then we Chunga Lom to Kanswea, in Voina Helai Hun Kanman Zahuian. NGO Coordination Committee at Sang Paul Obite Governor and Resolution Prime Minister Kaltlanga Prime Minister Kanthelu Turte Union Home Ministry Kanthelu Turte Chumithelu Turchuan Obite Kha Helai Hian Kanbua Wala Turkha Kanunao Tenni Yani Manipura Mete Ten Dibora Lantume Tehi Pani na Chandualan Central Sorkarin Tire Huayro Se Antidonia Manipura Namle Namkara Inti Buay Nahi Kandemani, tiếng cảnh sang đó nha. Manipur dấu mấy chia tới chua mấy tỷ nun rồng hậu chế đà đi. Kan ome tin voi thum kan tirual kan tinon hal đó nha. Manipur dấu pha tu lâu giáng su. Tuna English version. We condemned the chan mấy tu đó nè. Mr. Biren Singh, the vicious, brutal, unsupporter of unlawful activist Chief Minister of Manipur. We condemn. Panina chuan condemn thấu khan cầm trang donia. The perverted and brutal activist and ethnic cleansing insurgent in Manipur. We condemn. Right now, tin tan lau chao rual donia hay poi voi thum yang o. Respected central government, resolve the cleansing ethnic movement in Manipur right now. Tuna, we are with you. Tin tan sang donia. Zone ethnic in Manipur. We are with you. Ato beratan peace voi thum kantinon le donia. We the Mizos are peace-loving tribe, and we want peace. Hello, me. Ole, mi puin kan chan vote ne takin kan tar langa Manipur kanunau te har sana kan tor puizia kan otsoin kan tilanga mit kai shoi tu pu fabian lo fakoma treasure central boy me chunga lom thu kan soini kuna chuan lom thu soina hun kan manga emi kan man nu hian central boy me zai pol kai khoina in
in sui khom le zai re la mu ti kan sa hawanga chumi kan chak zo lo pa tong china seirolin helai kan hun man hi kan ti top don dia voin kan hun manang hian Mizoram chung district trong sha longai pol kan tho pui trong te association te political party trong te hun an manga NGO coordination committee ngen ngai poi mo district trong le Mizoram chung kho pui liana he hun lo mang tu da chunga NGO coordination committee mingin long thu kan soyani in zirlai sumdom lir the zong te sarkar hatok te political party te kan unau te torna torpui tura hale zung kan hun lutak sumle pai senga vainaron thok suak te chunga long thu kan soya in kan sarkar min kai shoi tu kan chief minister te kan deputy chief minister te kan speaker te kan minister te kan MLA te tin political party sang sang kan shoi tu kan president te len tho pui te voina helai hun ngai poi mo party office karai local hi NGO coordination committee mingin lom thu kan soi ani tin heng hun mang tur hian sarkar atanga phauna tel lowin man thei ani lova voina kong zo kan huai hat tur te trong rin na kan man tur te helai muna mi puin to khom hun mang tur te kan ni wangin Aizol district Borsap nena phalna dilania sarkar atanga phalna kan dona wangin lom thu kan soyani in voina he program mo phurna sang chel tu te chan mari kona shruai tu pulal biak moya khiang te vice president MUP hun ser mang tu reverend R Valang nga ka in charge chan mari pastor bial te pulal machuana vice president central YMA pulal mun moya pautu president MZP general headquarters kulikona hun mang tu shruai tu pro purau nei khana finance secretary central YMA hun ser mang tu reverend C Lauren Ruata in charge kulikon pastor bial Pungak lian moya president MUP general headquarters Pu Samuel Zoram Thangpuya president MSU general headquarters tachunga lom thu kan soyani tin he program kan man theina turatan heng branch saina so takin kan ti boya chan mari branch YMA kulikon branch YMA veng lui branch YMA le tuikwal no branch YMA te anni zara vainunit loting takin kan mang theya heng branch pali kan han tarlon tachunga lom thu kan soyani tuikwal south ti turan e kan ti sual pal ani e tin ri kan in triat po theina ta na chu lo wangin heng kan branch pani veng lui branch le kulikon branch le chan mari branch YMA te aurin na te chong rin na te min ngai tu saktura peisei ania heng ba ka hian music home nei tu te ocean sound nei tu na kan man mek nei tu ten hun danga an ho tir na manang po ni lovin kan ron natlang venge tia min man tir wangin an chunga lom thu kan soyani in helai kan in to khom na hun pui bera chanvo sang chel tu kan hun sermang tu reverend Dr. C Chong Ming Liana chairman Mizoram Control to the committee le moderator Mizoram Presbyterian Synod te central YMA zai pol te pu alal mi the president central YMA chairman NGO coordination committee te le pingur moi sailo president MHCP general headquarters te le chanvo dang chel tu le zaya min oi tu te in safai chunga NGO coordination committee mingin lom thu kan soini in voin program lo thim na turatana kan tha le zung senga mangai na thim lumpu mizo nu le pa mizo thalai hetiza pumkhom kan nei hi kan loma e hian mizo te in kara in pumkhat na thazo min siam sela mizo nam tiro puin joyful zel sela in zavai chunga in na thole in til tia wangin lom thu kan soini tuna chuan in pum khatna hla kan sahowanga
Central Boy Mezai Paul te mit kai shuai turin kan so manga hela kan sak zo hiam lalpa trong trai na sei rolin kan hun kan ti top do ne Central Boy Mezai Paul ilo so ma kan thiam ngin kan lo zong don ya ti to bin zai ho wa rin nom na chi bay in dong them chin lung chung khat zo ram che ve la mi te yin sui khom le zai re lang u o chang le thar tin enge kan thiam le lo trong trai ru lang u kan pa fa na mi in zavai chunga lo thu se